kansubira muri no jambo nari nkubwiye ngo iyaza guhanwa na Seberika agahanwa n'abongera n'ukuri nta muntu wari kugushiraho commentaire kandi numwe wari gutekereza iki kintu aya magambo yose bari kuvuga muri commentaire ndi kubona nta muntu wari kuyavuga ariko kubera ko yahanwe n'abasegege batamufite badafite furaha n'umwana wabo baramubyaye ariko ntari mu maboko yabo uyu munsi wa none furaha ntaramuka apfuye cyangwa se apfuye uyu munota ntabwo yahabwa n'abasegege yahabwa n'abongera yego ise wa Nyamwiza ubwe arahagurutse ati furaha yanduye sida ati furaha ni umuhwe ni umupfu kwita umuntu umupfu uzima ufite umwuka utamuhaye Nyamwiza akoze ibyo byose aramututse arangije furaha arahagurutse aramututse aramushubije ntabwo yarashubije ikiganiro none ni gute abasegege bahaguruka bakavuga ngo turahana furaha uriya ntitumuhane icyo ni ijambo rya mbere mbaza namwe munsobanure mwebwe mukorana munaziranye cyane kuturusha ijambo rya kabiri ese kugira ngo babicaze bavuge furaha yavuze ngo njyewe baratwicaje n'ubundi ikiganiro nari nagikoze kuko iri tangazo ubwaryo nicyo kintu bamujijije nta rupfu rw'umugabo wiwe rurimo mwitangazo narisomye kandi narisomye kandi warisesengura harimo amagambo yo gutukana yo gusebanya y'urukozasoni ayo magambo arimo hariya icyambere yakagombye gutangwa n'abasegege ico ni kimwe icyakabira ayo magambo yakagombye gusohorwa na Siberika niyo yakagombye guhana aba YouTubers bari hano muri Kenya niba afite ifatikanyije n'imiryango yabo furaha n'umwongera nta jambo ry'abongera twabonye ko barabashiramo ariko nta ririmo kandi nabo n'abantu bafite president si kimeme aravuga utarakomeza hari aho waba ubona ukuboko kw'abongera guhishwe ariko kuri muri ibi bintu ntako kubera nta kuboko kw'abongera kurimo nta kurimo nimbe kunarimo nuko umuntu umwe ku giti cye ukuboko kurimo nuko abasegege bonyine bahagaze kandi barengera ikira kiganiro yakoze kuri Sewa Mwiza tukoresha ukuri turi abantu ko turagana mu ijuru tuzapfa n'ubundi mugani wabo tuzapfa turi kugana mu ijuru ibi byose byahereye ku kiganiro yakoze kuri Sewa Mwiza niho byaturutse bamwohereje kwakongera bande bamwoherezayo ariko dukoresha no mukuri ese Faustin ubu nyine warashatse yego ubu nyine umudamu wawe aracyabarizwa iwabo ninge iwacu mu bahondogo ne wamufite mu nshingano kira kitu none nuzi nimba umufite mu maboko yawe ni umuhondogo asampurusa yego ibikorwa akora abikorera mu bahondogo ariko bitibagiye ko yakwibagirwa iwabo oya ni yahibagirwa ariko iwabo ntibamufite yego numvishije ujya mugabo wabanje yabisobanura ngo umuntu umwana wanje washatswe aramutapfuye itangazo risohokera iwabo aho yashatswe ni iwabo niyo mpamvu rero abongera nta kuboko kwabo kurimo nta kugaragara kurimo abasegege bifashe biha ikintu kitari icyabo basohora itangazo ryo gutukuriya mwana n'umwana wabo kubera ko yavuze kuri Sewa Mwiza pasiteri niwe yavuzeho naho niho hari mu kibazo ikigaragara cyo furaha ntabwo yari guhagarikwa kubera ndakora ku musegege furaha ntabwo yari guhagarikwa kubera iki abasegege bari kumuryamaho nabongera bagakomeza bakamuryamaho kuko bamuryamyeho nicyo kigaragara ariko kubera ko yavuze mwabo yivugiye mwabo niyo mpamvu nabo bamwihaniye ubwo igitekerezo cyawe bwaraza gukorwa iki igitekerezo cyanjye abasegege nibagende bahindura inyandiko bongere basaba imbabazi bongere baheze abongera babahe urwandiko rwabo bababwire ati ngani musore rino tangazo ni mwebwe ni iryanyu cyangwa se bariheze Siberika iyo riza gusorwa na Siberika twari kuzumva iyo riza gusorwa nenda nabongera byari kumvikana nta n'uwari gushiraho commentaire ariko kuba ryasohoye n'abasegege rinasohoka mu buryo buri vage budasobanutse ntabwo bishoboka bira bintu barenganyije baze basaba imbabazi nabo ese bwo mudufashe mushaka abasegege bari muri iki kibazo mubahamagare
muri abanyamakuru nizo nshingano zanyu muzadushakira uriya aba basegege tubabaza ibibazo. Furaha yaza guhanwa n'abongera nta kibazo twari dufite kandi twari kuzumva kuko n'umuntu wabo kugeza uyu munota. Ahubwo igitangaje nuko yahanwe n'abasegege. Nari nkubwiye kansubira muri no jambo, nari nkubwiye ngo iyo aza guhanwa na Seberika agahanwa n'abongera nukuri nta muntu wari kugushiraho commentaire kandi n'umwe wari gutekereza iki kintu. Aya magambo yose bari kuvuga muri commentaire ndi kubona nta muntu wari kuyavuga, ariko kubera ko yahanwe n'abasegege batamufite badafite Furaha n'umwana wabo baramubyaye ariko ntari mu maboko yabo. Uyu munsi wa none Furaha naramuka apfuye cyangwa se apfuye uyu munota ntabwo yahabwa n'abasegege, yahabwa n'abongera. Yego, none istangazo risohotse mu bongera rero nta kibazo cyari kubamo. Ntabwo bagendera ngo kuba bakoranuye cyangwa batakoranuye. Gukoranura ni yindi kandi ntaho binahuye n'ibyo ngibyo. Cyari gihano gusa bari kuba bamuhanye ariko ntaho bihuye, baracyamufite n'ubundi n'uwabo. Abasegege bamuhana gute? Nicyo kibazo gitangaje. Niyo mpamvu ndi ngo iyi message basohoye iri vague, ni message ivangavanze idasobanutse. Ngiye yibona mu gitondo nko masaha y'ine. Yego, umuntu twari twicaranye namubwiye ngo uyu mwana nkimara kuyisoma namubwiye ngo uyu mwana w'umukobwa ararenganye kubera iyihe mpamvu. Namwanga cyambere iri tangazo ryasohotse ntabwo ryakagombye gusohoka mu basegege. yego, Ijambo rya kabiri, uyu mwana w'umukobwa iyo baza gushiramo akantu ka mbere kabayeho bakagashiramo wenda byari kumvikana kuko bimaze kuba byinshi, ariko kuba bavuze ngo ni YouTube kandi agahanwa n'aba basegege, uyu mwana w'umukobwa ntiyari kugenda wenyine, yari kujana na mugenzi we. Nabandi ayo makosa nabiri yabayeho, niyo mpamvu rino tangazo jewe ku giti cyanje nta burenganzira ndifiteho, ariko ku giti cyanje aramutani nkamushiki wanje cyangwa se kamwene wacu cyangwa nkaramuka ndi nk'umusegege nanje nari kuburana ndi gushinga urubanza. Ndamutse ndi umusegege nari gushinga urubanza. Furaha afite ikiganiro kirahari kuri channel yiwe, kirahari asaba imbabazi aho yashatswe asaba imbabazi. Icyo kiganiro kirahari kandi no mu kiganiro yakoze uyu munsi yavuze ati jewe ababongera nta kibazo mfitanye nabo, kibampagaritse mweze ko murampagarika muri bande. Yego, ubundi cyo wamugani nindi wirukwanze kwa Furaha kuja kubimubwira nubwo tutabizi tutabihagazeho. Uyu munsi nibwo babonye. Icyo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri nsorezaho ni ukuvuga ngo Nyamwiza afite ikintu yaba yarabakoze yarabahaye kugira ngo bafunge Furaha. Ariko reka nakubaze gutya nababaze mwebwe, Gifizi arahari cyangwa arahari arakumva nawe muraganira? Arahari. Okay, reka mbabaze gutya. Yego, Ibiganiro byagiye bibaho byinshi kandi wenda bitari byiza, twege twarabigayaga kuko tubibona, twege twarabinengaga. Ariko uyu munsi wa none Furaha asohoye video ya se wa Nyamwiza. Ise wa Nyamwiza ubwe arahagurutse ati Furaha yanduye sida, ati Furaha ni umuhwe, ni umupfu, kwita umuntu umupfu, uzimu ufite umwuka utamuhaye. Nyamwiza akoze ibyo byose aramututse. Arangije Furaha arahagurutse aramututse, aramushubije. Ntabwo yarashubije ikiganiro. None ni gute abasegege bahaguruka bakavuga ngo turahana Furaha uriya ntitumuhana? Icyo ni ijambo rya mbere mbaza namwe munsobanure, mwebwe mukorana munaziranye cyane kuturusha. Ijambo rya kabiri, ese kugira ngo babicaze bavuge Furaha yavuze ngo njyewe baratwicaje n'ubundi ikiganiro nari nagikoze. Yego, mukubicaza kubabwira ngo nibasabe imbabazi. Furaha yarababwiye ngo okay, mu kiganiro turegendera ku magambo ari mu kiganiro, yarababwiye ngo nubundi nje yari ikiganiro kiri kugenda nta kuntu simfite ubwo bushobozi bwo kongera kugihagarika, deja kirahari cyasohotse, ariko mureke kirangiza amasaha yacu yemerewe kugira ngo ngikureho kandi koko nimbe cyarengeje iminsi 2 ariko ijya 24 yarenze, siyo mpamvu bakagombye kumuhana. Icyo bamuhaniye koko mu byukuri mugane w'uwo mugabo umaze. Yego, ni kiri ko ntacyo tubona, ko nta gihari.
nibagende bongere bandi ku rwandiko rundi rushya ruzima babone gukosora kandi Siberika n'ubundi yobora wa Musegege n'ubundi wasohoye rino tangazo. Yego. Kucyo aho ngaho aho niho harimo ikibazo gikomeye, niyo mpamvu navuze ngo tugendere ku rwandiko rwasohotse. Aho ngaho hakagombye gusohoka itangazo rya Siberika, ntabwo hakagombye gusohoka itangazo ry'umurara runaka. Siberika ni yakagombye gusohora itangazo kavuga ngo twebwe yaradusuzuguye nk'umuryango wa Munyamurenge, rero turamuhagaritse. Siberika iyo buri miryango yose yakagombye kumuhagarika. Nitugendera kuri ico ngico tugaruke ku cya kabiri bavuze ngo yasebeje imiryango. Bamwohereje kwa Gasegege, abo bose bateranye bamwohereza kwa Gasegege kuja gusaba imbabazi. Ese kwa Gasegege bari kumwohereza kuja gusaba imbabazi, nta uriyo wabo ngo aba Basegege nibagende uwabagiriye inama yabashutse, nabagende bakosore bongere basohore irindi tangazo cyangwa baze bahagarare hari abavuga ngo Furaha turakubabariye, twakoza amakosa, twakoza amahano. Kuko iri tangazo ubwaryo nico kintu bamujijije, nta rupfu rw'umugabo wiwe rurimo. Mwitangazo nake bataka bahaba dutegera byenda bonkosora, ariko iyo bavuze ngo tumenyesheje n'indi miryango, icyo kintu no gukomanyiriza no guheza umuntu ivomo. Nukumuharira ivomo. Ndarangije nimba ribazo mwobaza, ariko icyo yazize icyo ni mu kirambi wabo sinkizi, usibye ko nabibonaga hari kuri social media. Inakunda kuvuga izina ry'umuntu kuva umunsi umuco w'Abanyamurenge wo gusaba umugeni wacitse. Ndantinya kuvuga izina ry'umuntu kuko mu Kinyamurenge umubyeyi yajaga gusabira umwana umugeni aho ashaka, aho yabonye umugeni, aho azi. Naho ubu ngubu abana rero bagenda bisabira, sigaye ntinya kuvuga umuntu baramubyaye n'amaraso, ahasigaye azaja mu rugo rw'iwabo avuka ari umushitsi. Tekereza mu Kinyamurenge wa mukobwa wundi washakwe muri urwo rugo, abagore bamusaza wiwe bamurusha n'uburenganzira 100%. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo abenshi rero zikunda kuvuga ko turavuga, ariko nabonye abantu benshi banabivuze. Iki kintu barimo kuvuga bakagaruka bakavuga ati nimba ari ikibazo cyo gutukana. Yego. Umuntu yavuga ngo sizi nimba umuntu yavuga ngo ararenganya, ariko umuntu yavuga ngo baba bakize bombi, kuko muzi ukuri tudaciye hirya na mugenzi we yaratukanye hafi no kumurufa. Ariko mugenzi we ntahavugwa muri iri tangazo. Anyway, niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo kubera kuvuga tutazi kirambi. Yego. Niyo mpamvu turimo gukotinga tukavuga ngo niyenda tugendeye kuri iyi video nibwira ko yanakuyeho. Dushobora gutekereza ko bamujije gutukana, ariko twavuga ngo se gutukana ko bombi ari abakobwa b'Abasegege, gutukana mu zukuri buriya Furaha yabarushije mugenzi we. Noneho tukavuga tuti reka turindire turebe ko president azatubwira kindi kireze gutukana niyenda icyicaro ikirambi cy'Abasegege to bataritariye. Ariko biba hari ugutukana mwakagira Imana mwe, uriya mugenzi wazavuga tugapfuka amaso n'amatwi. Urabona ko iyo umuntu yazaye umwana hanze bakoresha terime yo kuvuga ngo kumucura. Yego. Niyo umukobwa bamucuye, ni ukuvuga ngo umukobwa agiye iwabo. Noneho uyu mwana w'umukobwa ararengana. Icyambere iri tangazo ubwaryo rivuga ko bamuhanira amagambo yo kuri YouTube, cyangwa se bakora nk'ibi ngibi Furaha yakoze bari kumuziza. Icyo ni ikintu cyambere Abasegege bakoze kitarico. Ijambo rya kabiri numvishije uriya mugabo bisobanura, yavuze ngo Furaha aracyari umwongera, kandi koko twese turi abantu bakuru. Furaha n'umwongera, ntabwo Abasegege bafite autorité yo gutunga urutoki Furaha, ntayo. Numvishe nagipiza bikomozaho, ntabwo Abasegege bafite autorité yo gutunga Furaha, kuko ntaho byigeze bivuga ko bakoranuye na kwa Furaha. Furaha n'umwongera 100% ari mu maboko y'abongera. Ese ubu nyine abongera barongera basohora irindi tangazo ryo kuvuga ngo Furaha tumuhaye abongera Abasegege.
barongera binyomoze bonyine bavuga ngo ya ngo twari turi kumwe n'abongera batarisohoye mu itangazo rya mbere kuja guca undi muntu mu bantu. My friend, iki ni igitutsi batutse Furaha kandi n'Imana yo mu ijuru itazabababarira. Reka nkubwire impamvu. Impamvu binjiye cyambere bakoze binjiye mu masahani atarayabo. Icyo ni ikintu cyambere bakoze. Ijambo rya kabiri kuvuga ngo bamuhagaritse mu muryango w'abasegege gusa, ariko bashizemo n'indi miraba. Je ndagendera ku itangazo ryabo. Ibiganiro byo kuri YouTube muzo kuri Faustin nawe uzubikora nawe bakuri YouTube tubakurikirana mwese. Furaha yakoze igitangaza kirenze cy'abandi bakoze ku buryo bavuga bamutuka ngo bamuhagaritse mu miryango y'abantu bose ku isi y'abanyamurenge. Ni igitangaza Furaha yakoze. Nyamwiza ibyo yakoze kuki nta jambo ry'abasegege twigeze tubona kuri Nyamwiza? Cyangwa se baraja guhagarika Nyamwiza uyu munsi kubera ko abantu babidekaraye, kubera ko abantu bari kubivuga, kubera ko Furaha yahagaze ari akavuga ukuri. Uyu munsi nibwo babonye. Icyo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri nsorezaho ni ukuvuga ngo Nyamwiza afite ikintu yaba yarabakoze yarabahaye kugira ngo bafunge Furaha. Ariko reka nakubaze gucyaje n'ababaze mwebwe wa Nyamwiza. Ise wa Nyamwiza ubwe arahagurutse ati Furaha yanduye sida, ati Furaha ni umuhwe, ni umupfu, kwita umuntu umupfu, uzimu ufite umwuka utamuhaye. Nyamwiza akoze ibyo byose aramututse. Arangije Furaha arahagurutse aramututse, aramushubije. Ntabwo yarashubije ikiganiro. None ni gute abasegege bahaguruka bakavuga ngo turahana Furaha uriya ntitumuhane? Icyo ni ijambo rya mbere mbaza namwe munsobanure mwebwe mukorana munaziranye cyane kuturusha. Ijambo rya kabiri, ese kugira ngo babicaze bavuge Furaha yavuze ngo njyewe baratwicaje n'ubundi ikiganiro nari nagikoze